Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat mentaga janmit nginya phashwash ki Khubor na ke Jylla. Hakuwe ni jingjag beskosi kuwe ka boleh ro pick up ka bakit ye kinang roi kwaya na ka balang Presbyterian kendrut kalahap no syariat kat bagadang temu benai syaka jingeseng Maudem district kabalong habalang Presbyterian nong rilong ka bahap hapo put usam jang mautat Russian constituency. Kini geraja hakapor kumakat weduna min steps ngi ublay haka ba arngut kila klat no ni kat sangut kebadan haka 3 kali katau nongnya ika kali pada kuaya conductor. Uwe unong rap na West Giant Hills District betip kerteng muba yoluti ombon nagashtong mukhab lasken block West Giant Hills District ulayo ban pediang ke Innovative Farmers Award aracara posau haga Regional Agriculture Fair lapenlong daka Assam Agricultural University Jorhat. Ya kini kusnam la aidu Atul Bora Menteri Jangka Kamrep Kamriang baga Kamri Jingri Jangka Jylla Assam. Keseng Tremon Ngobha Gracious Givers Foundation dalam kemat daka kong Nurinda Dunai hakar pulai trik no pra aracara posau kelahir jaka shnong mujam ke shnong kebadan jakaput jangka West Giant Hills District bat ke Jylla Assam bansa mikijan bat kinaps at shiki shispa report ligi long ying ke bruna ke yokakon. Ka Gracious Givers Foundation ke penpauru ika jing sngongu syaki brio ke belano senyang jing surmensim ban penurlong yika nika jing temu jangka foundation. UMP Jangka Raja Sabha Dr. Wanway Roy Karluki ulabu mau nongrim na kebenta-bentai penhe yaka community hall jangka dorbash nong minthong jawai. Lasa Kylleng yakani do MLA jangka jawai ba wailat miki Jylla UMDC ba lakon Dakar Block Development Officer jangka Thatlasken Block Dr. H Nyang udaloy jangka elaka jawai ba puraman kinjing bat kiwe. Ukertong jangka National People's Party Nanarpo Constituency Giant Hills Autonomous District Council udaya per bhalamre ulepen pau ye kejing temu bat ya thong ka basai ban trena ka benta ka bah kamiat jangki pat ba ban ya dai ki hok jongki ban penya pensa ya ka culture bat ban kentiu ya ka roi ka par lada unyo ya ka jingjop ha ka election MDC ka ban salong ha ka puai trek uremphang araja arposan. UMDC jangka Molai constituency bate borlang pathau lapha ekashiti enokam kumudkhot jangka NPP Chief State President jangka NPP Meghalaya State Unit uba Preston Tensong bat ha kajok poru ula resign ru komu executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council daga ba ekashiti enokam ru hau chief executive member uba penyai singsi. Kasinjuk kinong sincharge nong par ken kala berngem ban pinthut bet ya ka public hearing lada ka sorkar kan penlong da ka bor ha ka bedai bat ka jingtmu ban shnai ka jaka thenyut ha ulum soklat ha ka shnong nong hali. U president jong ka sinjuk uba super ngat ulong ba kani ka jingyeng persha jong ka sinjuk kalong hadin bara yo jingtip wer ba ka sorkar kan penlong ya ka public hearing ni ka jingpin sngo bat ba ha ka khandai trip u Kyllalyngkot arajar arpusan. Ka office jong Chief Electoral Officer kelapin mi pat ba ya ka final electoral roll ya ka bladap ban pinbet pinbiang haduk khandro trip Kyllalyngkot araja arposan. U Dr. BDR Tiwari ulaya thu ba hakani ka jing pinbet thamai ya ka electoral roll kidan baro arpu arlak drip khandai hajar sanspa khat aru kinong thap vote hakani ka Jylla Meghalaya nakini khat weilak khat prajar khandai spa nyongot kidi kinong thap vote shinrang bat khat weilak san phajar sanspa khandai kidi kinong thap vote kinthei ki third gender kidan hendrungot ki service voters kidan lahajar nyospa and pusangot haga bagi shinrang kidan lahajar ndruspa nyapulai ngot baki kinthei kidan khnai phawengot kinong thap vote kiba hapadeng garta ka ba khat prasnem bat khandai snem kidan nyapu araja khandai spa sa phawengot kinang thap vote blakin jo ekarta ka ba prapusan snem kidan shpojar laispa khnai prangot ba kinang thap vote kidan jingthot ki dikhot met kidan khatwe hajar khandai spa andro phongot usi o lapin tip ru bagi polling station kidan habro ko ke Jylla kilong layajar sanspa san phawetli keseng hito umsning circle ringkat ka jinga trailang bat ka umsning police station kilit ban bat ikinongnya ashaka ha umsning bypass ba kilayo ban ajing kairu yaki
Kelalap ru babun kinongnya Arshaka, kin penan kam helmet, makim don ru ya ke license, ni wat number plate jengki Arshaka jongki. Kijabok jebal kelas sata, haga jaga berat belai thau hapolo, kini kijabok kedai kibanado kapor puja, hari omshim ladan bapen ko yaki. Kajing don kini kijabok kelapin isatmet, yaki nong lait nong wan kibayat lenti na jan kini kecaka. Mentah penginya pai syaki Khubor nakari. Ka Kongres Delhi, kelapin na ya ke piari Didi Yojana, ke bekular ban anjing Arab, araja sanspak tingka, manla ubenai, yaki Pyrthei, dari kisah ajit, ke belapin shlur daki skim bahalang, kiba job jong ke Karnataka. Kino yalam jong keseng, kelapin pau ya ke jing terekam jong keseng Kongres, ha ke ba pendap, yaki jing kular, bak lakin tho yaki AAP, bak BJP, namar ke jing kular bamla ban pendap, bagi jing bamla ban sensyar. Ka Sarkar Punjab, kelapin tip syah ke Supreme Court, bagi nongrep ke biaki hakapot Punjab Haryana. Kelam minjur banyak keren, barka panel ke belatung dan ke Kashiri. KSC kelas pensangit no ia ke jing kerpat kelam buram, haka bedai bak ke jing syah sumar, jo nong ilam ki nongrep, ujak jit sing dalwal, dan berpen kesan ia ke jing kit klik jong ke Sarkar Jylla, ban pentikna, ia ke koi kakia jong u. Uknyang jingpang human metapneumovirus umde uknyang jingpang bedang temai bagi bebon kinong India kilat na kete ke jingpang ong kiru syampang namar dangshen kidan laingut kibayo ya kete ke jingpang wala ga jupin mi ikidak kishin kum ga jingpang kriat kiru syampang kin pen kesan bakam dan daw bantieng da ka bekintu ikilat jingarap batikna ban buddin ya kanu ke jingpang batemai. Kinong tray bela kontrak jong ke Punjab Roadways bat ke PRTC kelas dang ke jinga ki ke belai ski lenter bandawa ban penbait rinti iki kam bat banweng iki jing ke belas lambha. Ke jinga ki ke belai shim benta dapalat prajar ngut kinong tray Kylleng ki arpenyot li jaka yeng bos kelapin sanget terekam haduk laya jar li bos ke belawan ra ye ke jing thot dakalet kawan Kylleng ke Jylla. Kinong tray kelamaham ya ke jinga ki ke bejur lada ke jing dawa jongki kim orlang. Perangut gishipai bat uwe unong nyak kali kilayap ha ke jing yartma jongki mawis ha ke distrik Bijapur jong Chhattisgarh hadian bekilek no kelapin Pyrthei ya ke kali jongki. Kini ke jing syat thambor ke hadian ke jing kenat padang shen ha ke bagi bor pahara kelapin yap isangut ki mawis Pepin pau ke jing kenat ke bandang jur wat ha pedeng ke jing persyang jong ke Sarkar ban pin kutno ki mawis haus nam araja arpun rio. Ka BJD ke lapin long ye ke jing ki ke bajur abu baneswar persya ye ke jing Khubor bat ke GST da ke bekinno ba ke Sarkar belayalam da ke BJP kam shimnala ban telakam ye ke jing Khubor bat kelale klem perkhat ye ke jing jong ki paita. Ka electoral roll bakat duk jang ke Delhi, ke dan iway point san pusan kelur ngut kinong tap vote, ke bapin i, ya ke jengkir ke ba iway point kenai persen, na duk benai risau arah cara pausau. Ka Vikas Puri, ke deka constituency ke behek tam, ke badan sau point hinrupu arlak ngut kinong tap vote, ke ba ke Delhi cantonment, ke deka baret tam, ke badan nyupu praja praspa kenai pulai ngut. Usi oleh tu ia ke jing persyang ban penchisha ia ki sun point shilak teli ki application nong tap vote ki batemai bat ulam maham ki nong shong shnong bakimbit ban adikot kisla ki batham. Mentah penginya pai syiki Khubor na kelengkri ke Pyrthei. Ka Iran kelapin rem ia ki jing hiar thama lingsun belayalam da ke US ha Yemen bagi jing hiar thama ke Shirkhe ya Pakistan ha ka bakala ong bagan ke jing le ke jing pin ken ke jing senshar bat ka anjong ke Pyrthei kiti ke jing her thama ke de betmu ke jaka jong ke Houthi kat bah ku pat ke jing her thama ha bola chestan saungut ki breu ki layam bat le pu arngut ki lamin saw ha ba ke Iran kala kintu ye ke jing persyang ki bakham ting persya ye kam le no. Ke Israel kala kentat bakla yo ya ka thup kerteng jong ki besha rabor na ka Hamas kebolong mar kompong bagi Khubor jong gilat pathai Khubor holo ke jingete ban pelat igile pu sangut kinang sya rabor ha ke jogopor ke jingkran ban sange yasiat bat ke jingkran na ke bentaban bujli yaki koidi kadang ya syakmat ha Qatar ha bau he jong ke Mossad u David Barney ulat mu banyadan bentalang ha ke jingkran. Ke India la pendram ke jingir thma lingsun jang ke Pakistan yaki rupat ba ke Afghanistan da ke bukhot yakani kum ke buit terekam ke berim jang ke Pakistan
Ban pen pai kela ya kijing bamla hapo jongka da ka bekenno ya ki para marjan. Kijing her thama ki bla penya bigi sapun regut ki brio kila yo e kijing kintho ha ka Pyrthei ba kijing kintho ka bajur na ka Afghanistan kintho bi kijing maham persha ya kijing wan thombor ka ba khamjur ba kijing khot ya ka Pakistan ban perkhat piang ki policy jongka. Kumulai pongut kinong thawan jong ka sing sinshar jong ka South Korea kila persha ka jing persyang ban kem yu President Yoon Suk Yeol bla sha weng nakakam hlo ka jing kenno ki bede ba ka jing penjarian sipai ki Kyllalyngkot jongu. Ka jing persyang kem jong ka Corruption Investigation Office kala sange ano hadi ka jing kan at ba ki bor pahara hayeng sa jong President ba ka kenho nya sat an jong Yoon Suk kala ujor da ka ba kentho ba ka CIO kam don bor ban toket ya kan nikakam. Umintri adari jong ke Israel Katz lama ham ya ke Hezbollah bagi di benweng no ikisipai jongka kebadan syapang syete jongka wa litani hapo ka pundo trek Kyllalyngkot lanikan bu jingma ya ke jingweng no jong ke jingete kular ban sangya yasiat. Tikitu kelongi khubor hakimat Khubor.